Kung si Jesus mubalik na, andam na ba kita? Kung tanaw ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung paning kamutan ta, magkauban gayud kita. Usa igsoon ko dasita. Kung dasig ta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili handang, unsaw na lang ka, magpabili na lang bata dinhi sayo ta. Kung ikaw dagan ang problema, ayaw lang kabalaka, kay si Jesus nga imong Dios, andam para tabangan ka. Kung tungod lang sa problema, magluya-luya na ka, ayaw igsoon ko dasita. Kung dasig ta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili handa, unsaw na lang ka, magpabili na lang bata dinhi sayo ta. Kung dasig ta karon, dasig sabta ugma, kay basin ang Ginoo mubalik na unya. Kung kita dili handa, unsaw na lang ka, magpabili na lang bata dinhi sayo ta. Magpabili na lang bata dinhi sayo ta.